Nyuma ya mpumi cha uthuthuria rungu rwa kambuni ya Mizani ya Afrika kuonania Gavana Kawira nwe kwenderwa muno aja Meru na kura iringiringwa na arua nwa aringitongeria mukondo jungi na ndi muteteli wa kioto kia mwingi Salesio Thuranira na umirite na kumenerio ntububu wa kiaria Salesio augite mpumi giti chia uma akiuria ni kinuntu ithithitwe kirigiti kia ugavana ake na Meru ake augite kithira mpumi ni chia uma iringithithwa kaunti-ini cionthe cia Kenya na iringitegera itibingi na tikia gavana ake ni araugite ni rutwiro rwa gukuchiria ugambi wa guteithia Kawira na kumurikithia gitine kiu akiuga kinya gugakara atia Kawira no kakana tariki 14 akiongera na kuwa muchemano jwa tariki 16 ni jwa kugwirirwa utongeria bwa gavana umweru wa Meru Mutumanto Ithengia mutukikare no kurikiria. Nyuma ya igoro kambuni ya uthuthuria ya Mizani Afrika kurekeria mpumi irekuga kura chikaringwa na arua Meru gitine kia ugavana ulojukia kanya kau ni Kawira Mwangaza na gichunje kia 51 gaturumo imwe kuma kirigana na ndithuranira Salesio ni muteteri wa kioto kia mwingi na ugite mpumi cha Mizani Afrika ni cha kugura gitumi kiria kuga na kuria niki chirarekerwe cha gavana wa Meru ake Anthony gavana ba kaunti 47 kiria Salesio kwa chirarekerwe kenda ukinyangira mpumi cha koti ya guchokia magamba riko iria chia RMC wa Korotwa Zipora Kinya kira kiwa mbunge ya Meru na speaker Kanyaga kuruka beterete gambare uregitwa ntari Kinya mweri jwa mugwanja mweri jojo kwa Kawira arenda kugwatira ntaira ya tariki 14 eno sababu ni onto opinion polls aithithe to skewed kwenda kenda areta public perception na wabure buryo ikwethira public perception ira kwenda kureta ne county ya Meru ake inya mukenya ore ongi guchiona arioria wakothona Kitui iri acha Kitui county kothona Mombasa arioria acha Mombasa county lakini watawethira ne Meru county yake igekira bioria na ekona expose wabure buryo and he has been paid boega muno ni Kawira na yathithiru immediately riria orders tia stay orders tia riterwe Court of Appeal so irathithie tuinya number 2 kukunekira rwaria rwarendereteo kana conversation irendereteo ya stay orders irareo kingi Salesio ariwa kuringana ura mantu jetete ari na umantariki 14 mweri jojo igamba rikagitora kwagirite gutigira Kawira Mwangaza kweberwa obisi ni mugambithania mwamuye mbuginda ari na privilege ya kuthonde kotini the 2 physical days ira kwari na submissions na indari kotini tukwira kwari na online submissions chia mawakiri ba Senate na ba County Assembly iguru ria contempt of court ruling ya Justice Mureithi na watega kirigamba riri Kawira akine igwatite na ikiatumi Jumatatu iri tariki 25 bejangite na application ga kwenda ZDK agwatwa kenda ba bekira orito point yao ya contempt of court oti ange Kawira igwatirite lakini stay orders iraritirwo ni Court of Appeal already cireturire igamba ria Kawira aroje ntije not unless otherwise yaja ujo Kawira omba kuonoka oti onge tariki 14 no peo gavana utonge ni Mutumanto Ithengia na 14th ni onto mama shua betie wene aja ujo nete tonya surprise ira bakaringwa kana ira mumero onde akaringwa onde na uhakika Justice Mwamuya akaderiva judgment ya through email ote physical na ote kothomwa kathomwa through email muthiene Salesio aruga muchemano jwa tariki 16 mweri jojo jura jwirigeri mairi 3 ntere chegembe juketha juri jokongwera gushinda kwa Mutumanto Ithengia ringabana na kinya jokurita mwerekera jo mwero jwa Meru tariki 16 kieni na kia mairi 3 twetete celebration cha gukongwera already Mutumanto Ithengia ari governor na number 2 kuona Mutumanto Ithengia ni unifying factor ndene Meru county na to shape siasa cha Meru county origeta kumira ke reporter ante to shaweru weekendi rea kwa rieto ni mutuge
Kare.